Ai tata ntukusiima bw'embabazi zaawe, ntukusiima Mukama w'abakama habwokuba oyina amaani okusumura abanyankomo, oyina amaani ag'okukiza abarwaire. Ntukusiima bw'ekigambo kyawe. Bayibuli egambire mu Luka esura ya 4 olukalala 18, Omwoyo wa Mukama Ali hali nyowe. Baitu Akansesaho amagita okutebeza abesege ebigambo ebirungi. Akantuma kutebeza okulekerwa hali abanyankomo. Nokuigura amaiso gabafu bamaiso. Okulekera abasasanguirwe. Ai tata nganyira habwe ebibi n'endagaano ezinayijukwire. Ai tata kiro kyati nganyira habwe ebibi ebinayijukwire. Ebibi by'abasasanguirwe nyowe, ebibi by'abazaire bange, ebibi by'abanyankomo nyowe, kugarukira mirembe 10. Nganyira habwe ebibi ebi Mukama, nganyira habwe obutayikirwa YESU, nganyira habwe okuramya embandwa, nganyira habwe okuramya abacwezi, nganyira Mukama habwe kayo waitu kuramya stani bataramiziyo ruhango wa manano. Mukama nganyira habwe endagaano ezibantayizemu ezakozerwa n'abacwezi. Mukama nganyira habwe endagaano ezakozerwa n'abarubale. Mukama nganyira habwe endagaano ezakozerwa n'embandwa. Mukama nganyira habwe endagaano ezakozerwa na stani. Kiro kyati Mukama nisaba nganyire habwe ebibi n'endagaano ezinayijukwire. Mukama nisaba nganyire habwe ebibi ebinayekolire. Onganyira habwe ebibi eby'obujemu, onganyira habwe ebibi eby'okutagonza Bayibuli, onganyira Mukama habwe okugaya enjiri. Mukama nisaba onganyira habwe obutasaba. Mukama nisaba onganyira habwe obusegu. Mukama nisaba onganyire habwe okurola ebisani eby'obusegu. Mukama nisaba onganyire habwe obusihani. Mukama nisaba onganyire habwe okubiha ebisuba. Mukama nisaba onganyire habwe obunyagi. Mukama nisaba onganyire habwe ebyokusiisa ebinkozere mu bitekerezo. Mukama nisaba onganyire habwe ebyokusiisa ebinkozere kuraba mu kubaza. Mukama nisaba onganyire habwe ebyokusiisa ebinkozere n'emikono yange. Ganyira Mukama wange obunyagi, ganyira obusuma, ganyire okubiha ebisuba, orugambo, ganyira obugamba ebigambo ebitasemerire, ganyira endagaano ezinayekolire, omukumanya n'obutamanya. Nganyira Mukama w'endagaano ezi, nganyira habwe okutamu endagaano nekirima, kuraba mu bintu ebinsomere, kuraba mu bisani ebindozere, kuraba mu bigambo ebingambire, kuraba mu bigambo ebinyikiriza abantu kungambira. Nganyira habwe ekibi eky'obutamanya, nganyira habwe okutasera amaiso gawe, nganyira habwe okutasoma Bayibuli, nganyira Mukama wange habwe okutasaba, nganyira YESU habwe okutegomba kuba mu kubaho kwawe. Ganyira Mukama wange obutamanya obukolire muri nyowe. Kiro kyati ongirira embabazi ya YESU, onganyira obujemu, onganyira obujemu obw'omwoyo. Abantu bangambire ebya ruhanga baitu nabigaya tinabihondera. Runi mpulire ekigambo kyawe tinakikora. Ganyira obujemu Mukama w'abakama. Bayibuli negamba okorobera Mukama nikikera kuhayo, nikikera ebihongwa. Mukama onganyira buhambere ntakorobire. Mukama nisaba onganyire habwe ebintu byene ebinkozere ebindetire kusibwa mu mwoyo. Kiro kyati onyoje kandi ONSUMU'RE kuraba mu ibali ya Yesu Kristo. Ai YESU nganyira habwe ebyokulya ebinalira ameza y'emizimu n'embandwa kandi onyoje n'esagama yawe. Ai YESU nganyira habwe ebyokulya ebinalira ameza y'emizimu n'embandwa kandi onyoje n'esagama yawe. Mukama nganyira kuraba mu byokulya ngataha mu ndagaano ezintamanyire, ngataha mu ndagaano ezokusibwa ezekirima. Nganyira Mukama wange habwe ebyokulya ebinalire ameza y'emizimu, okuraba mu kuterana okutalika obwarahanga. Nganyira kiro kyati kandi onyoje n'esagama yawe. Ntukusiima YESU habwe esagama yawe enyakuja kandi etufora obugabe. Ai tata mwibali ya YESU, kiro kyati habwe amaani agesagama YESU. Chabuli njegereza stani eziyansibisize, enjegere ez'omutima ogugumangaine, enjegere ez'okutahuliriza kigambo kya ruhanga, enjegere ez'okutahura njiri, enjegere ez'okutehayo mu kusaba n'okusiiba. Mukama enjegere ez'obutamanya, Mukama enjegere ez'obusihani, Mukama enjegere ez'ebisuba, Mukama enjegere ez'obunyagi, Mukama enjegere ez'okuiba, Mukama enjegere eza stani ansibisize. Ai tata twenyigeze ekyoma nambira omyanzi gwasibire ebyange ebiwampaire. Tata mwibali ya YESU twenyigeze ekyoma ezo omyanzi gwakozeseze kusiba ebyange. Ai tata mwibali ya YESU twenyigeze ekyoma ezo omyanzi gwakozeseze kusiba ebyange, kusiba emigisa yange yowampaire, kusiba obugayiga bwange obwampaire, kusiba obusinge bwange obwampaire.
Aitata mwibali ya Yesu twenyigeze ekyoma ezo omunyazi akozeseze kusiba ebyange mwibali ya Yesu enyigeze ekyoma enyigezi ezo mulinga kiro kyati ndisicheko mwibali ya Yesu. Aitata mwibali ya Yesu twendagane zibankolire. Aitata twendagane zekibi twendagane za stani twendagane ezokusibwa twendagano ezobutamanya ezibankolire mwibali ya Yesu. Aitata twabulinda ndagane zekirime ezibankolire mwibali ya Yesu. Mukamekero kyati twendagane zinayetayizemu kuraba mukusisa kuraba mukutamanya kuraba mubujemu mwibali ya Yesu. Aitata twendagane zinayetayizemu kuraba mubujemu kuraba mukusisa kuraba mubutamanya mwibali ya Yesu. ONSUMU'RE Mukama abakama kuraba musagama ya Yesu. Habwa amani agesagama ya Yesu ninduga mukitimbe ky'omunyazigo yansibiremo kandi ningaruka mu bugabe mwibali ya Yesu. Habwa amani agesagama ya Yesu ninduga mukitimbe ky'omunyazigo yansibiremo kandi ningaruka mu bugabe mwibali ya Yesu. Obugabe bwa Kristo burohe kiro kyati. Habwa amani agesagama ya Yesu ninduga mukitimbe ky'omunyazigo yansibiremo kandi ningaruka mu bugabe bwa Kristo Yesu mwibali ya Yesu. Kaja kufora bobugabe kiro kyate kitimba ky'omunyazigo satani yansibiremo ninchigurukamu kandi ningaruka mu bugabe bwa Kristo Yesu. Ningaruka mu bwomezi bwa Kristo Yesu. Ningaruka mu businge bwa Kristo Yesu. Ningaruka mu kucyanganuka kwa Kristo Yesu. Ningaruka mu kusemererwa kwa Kristo Yesu. Obwomezi bwange bwobugabe nsumu'RE habwa amani agesagama ya Yesu. Aitata mwibali ya Yesu sumura abekayo weitu kuruga mu ndagane zekirema ezitulemeseze genda maiso. Tata mwibali ya Yesu sumura abekayo weitu kuruga mu ndagane zekirima ezitulemeseze genda maiso. Endagane zembandwa endagane zobutamanya endagane za kifaro endagane za stani endagane zokwekaguza hali abahereza ba stani endagane zobujemu kiro kyate mwibali ya Yesu sumura abekayo weitu kuruga mu ndagane zekirima ezitulemeseze genda maiso. Mukame endagane ezitulemeseze kuswerwa mukame endagane ezitulemeseze kuswera mukame endagane ezitulemeseze kukorakorana endagane ezitulemeseze kumanya Kristo. Tusumura wesagama ya Yesu. Tusumura wesagama ya Yesu. Tusumura wesagama ya Yesu. Ntukusima Mukama abakama habo kubesagama Yesu ero kutusumura kandi abekayo weitu ekiro kyati mbasumururwa ababire abarwire mbasumurure sagama ya Yesu. Abazingazingirwe mbasumurure sagama ya Yesu. Abatamanyire ekyokora mbasumurure sagama ya Yesu. Ababuzirwa mulingo nibasumurura abwe sagama ya Yesu. Webale Mukama abakama webala Yesu. Ni nyango kuzikwa stani ni nyango kuzikwa stani habwa amani agesagama ya Yesu. Ni nyango kuzikwa stani tinkuja kufebro byange bitakaikire ninja kuomere emyaka nyingi mwibali ya Yesu. Ni nyanga sente zange kuzikwa stani amagoba gange kuzikwa stani mwibali ya Yesu. Ni nyanga emirimo y'emikono yange kuzikwa stani mwibali ya Yesu. Ni nyango kurakorana kwange kuzikwa stani mwibali ya Yesu. Ni nyanga ebirungi byange kuzikwa stani mwibali ya Yesu. Ni nyanga engeso zange kuzikwa stani mwibali ya Yesu. Ni nyango businguzi bwange kuzikwa stani mwibali ya Yesu. Ndi musinguzi mwibali ya Yesu. Ndi muomezi kandi omunyazigo atasobora kunzika omunyazigo byange atasobora kubizika habo kuba Yesu Kristo nandwanirwe kiro kyati esagama Yesu nendwanirwe kiro kyati. Webale Mukama abakama webale abokure sara yange webale tata abokuntusumura webale abokusumura abo weitu webale abokusumura ebyange webale abomezi bwange obuhero bugabe kuraba mwibali ya Yesu Kristo Mukama weitu. Amina.